isisabalele yonke indaba abantwana ezindlini asiselabo silabo kodwa asiselabo ngendaba ze drug abuse kubangelwa ukuthi they are depressed ngoba abakufundelayo asikho abasebe kuthola ngoba abantu bethu bafundile sibile balama degrees abanye balama masters but abayenzi imisebenzi abayifundelayo ngendaba ze corruption ebangela ngabakhokheli asebekhulile futhi abangavumi ukuthi labo sebekhulile ngabameceleni kungene igazi elitsha kabavumi abakufunayo kuncindezela abantu ikuncindezela isizwe seZimbabwe abantu badubekile sathola ukuthi abanengi futhi baphuma bayaphandle kwamazwe oyikuthi siyezwa futhi phandle kwamazwe khona ngathi bayadubeka abantwana beZimbabwe imisebenzi nzima basebenza nzima uyathola umuntu ekutshela ukuthi lama hours amaningi bengaphumuli kunzima futhi loba bekhona ngale so abantu beZimbabwe ngathi jikelele nje bathwele nzima ngendaba ze-economy la ngendaba zokuthi kule leadership crisis eZimbabwe there is serious leadership crisis kuleli lizwe abavumi ukuthi sebehlulekile ungakhuluma there is no freedom after speech ungakhuluma uyathola usubizwa kwezinye indawo siyabuza ukuthi ukhulumeleni lokhu la lokhu pho ngibukhokheli bani ukuthi ngapha uyancindezela ngapha ufuna abantwana bekhuluma ukuthi hayi baba lapha ususona lapha usungani awusahambi kuhle bese ngikhuluma futhi njalo ngo2023 election ukuthi ngingumama ngikuze kwezembusazwe omama abanengi batholakala bencindezelwa njalo behlukumezekile futhi kupolitiki uthola ukuthi omama abanengi babefuna ukuphathisa ku general election ukuthi bengene bebe ngama candidates kodwa iresource iyabakhathaza so omama abanengi batholakala bengasakwanisanga ngoba abantu abangabo baba bayabuya bele resource wena ungumama uyabungela resource njengoba ngikhulumile ngokuthi umkhonomi wethu uyahlupha engazi ukuthi uyaqala liphi business ngoba khathesi ungabunanzelela wonke umuntu uyathengisa sonke street sigcwele ibhero sonke street sigcwele itamatisi ngoba nozathengela omunye so omama kakhulu abafuna kuba khona kwezombusazwe kabakwanisi ngoba bala resource kodwa baba abanengi balali resource bayabuya bese behugo mama labana abanye abafuna support umuntu ongumama ecina umuntu wala ngoba uyathi bechayisa kuya campaigner ephiwe uyi$10 uyi$5 umuntu ongubaba ukuthi angihamba ngiphethe isithebo ecina ngasa support umuntu ongumama se support babalwana and ikakhulukazi omama bethu amabala kakhulu kupolitiki uthola ukuthi yethu amabala angangokuthi ungunondindwa ngoba bayakwazi ukuthi bangavele bekutshela ukuthi ungunondindwa usuphela amandla susiba lenhloni kodwa ungayisikho khonoko so siphiwa amabala amanye asiphambanisayo asehlisayo singabantu abangumama kodwa siyadinga ukuhlonitshwa so njengabo mama sikupolitiki kwezembusazwe sithi abomama abafundiswe ikakhulukazi ukuthi kabami isibindi kungathiwa lindawo ngakamama kabami isibindi la lobo mama engelalutho abanika lona kababekwazi ukuthi kungahamba umama yedwa eparliament kungahamba umama yedwa ecounseling kumbe mama abangu20 ecounseling labo mama abangu maybe 15 or so or more than 20 eparliament aba representatives ngithe ngedolobha la koBulawayo babekwazi uhambisizwe sonke sabo mama uma umama ngiyokwaziyo phela ukuthi ndimele kwe lokudla omama futhi abakho corrupt njengabo baba ngendlela esibona ngayo so mina ngiyaqhuquzela ukuthi omama bakithi abawe kwezopolitiki ake lifunde ukuthi lisupportane singadonzelani phansi singayenzelani umhawu okukhulu okubi ukuthi sidlelana umhawu kakhulu singabo mama ukuthi yathi mama lo engaphakama uyabe sengcono kulami ayisikho khona lokho into ezincane lezo thina silungiseleni ukuthi ilizwe labantu abethu silanxa sidlule emhlabeni singabo mama sichiye silungisela abantu abethu kusasa endle ngiyabonga Zulu kaNdaba.